ono ankasa na chiriba o say ye free hanum ne ye kwa aya wo ye woni pa bi wo ye ho a obenyen pa ebia wo ko ba bia ne na ekọ ebia waba no obeda wo ne na ebeda o bia koto we bremi no di wachi nkakra ono ankasa na chiriba sa wo kire ni nua no cheche ni nua no bibia no aduane a wo yama ni nua na nwumre na di no de aduro agumu ama ni nua no. From painful was same be omuka say sure nipa ne jai saman. San same way ye and I say ye bano ye ti won komum bebre. Ebua ne ka say oh sure nipa de like entiasia na nkasa no ye nhye nante en wase ne momu no yesu benyi ya na tin same bi ase. Ene na me say nipa ho ye papa. Onntofo ball ne nyomo say saman ni dompe ne momu nipa wo dompe. Ye ka say saman mframa nipa ne betimi ayo bone. Yesi abubeka wa na efri ontumemu. Ene de insusu no video bi abeto viral na se video bi etwegu ewo eye abefuntin tan so obeka se internet so trendy ye papa. Enam German Borga woman bi a wa spending more time years ewo Germany. Na Germany was spending years wo ni sika nyina ko fita mako edida da nyina no on bae oboa ni sika no oye japade organa anu dachi bia no nim se yesi se funtu ani a chira na eden rekontum se dachi bia no onwu enda obi eman so ne mumu no beba na chi abetena fie ahwefie aboa fie enti no ne botaye ode kwa abrochire ene sa botaye wi na nanse yan mu wakọ aboa sika no bebre our start project we do ni window level ye ne mansion a osi organa anu mu sei no we do ni window level say osane about the 4 months abe complete ni building no na eja wasan so akọ next time obeba no onye den onko biem nze wabetena ne mamu abobra iye papa because obi ni makontuom nsem yesi akontuom nsem de bebi di hye no ya no akoda ne bebi akoa obi ni mu no wose ne kete wamba fom shushan wo we esubontin de hye na nsuo we na se bufa bebi amanfo frɛ no nsuo funu obi ni bebi nsuo ni fi den ere eba ye papa dofo nwuma ode otu ye enie na maami we aba oba ye no bi ka se nuado minua plan say na wonu ani nua maami ba ko papa ba ko ne chiriba oni no di nkomo se minua plan say na mafa anempo me ko ya memba fie na ma be say na plan say na me wo se me ko akobobra boa sika no e de abesi mansions na fie krampo minua ba me siwie na me ko a una akotenem ja wo fasifo ne ade nsu no ohwe mu dada enti oni nua kan ne plans nyina se me ba me wi amekọ se but obi nim se dia woton wasema no no yo tamfo obi nim se me nua me ne koba yi onyame obeye me bone kanipa nko ade anka obi adwemu fine nenso no ankoba saa so atiase enti ne se stroni po ben because ono no nim weak point onim nsem ono betimi aye obone anaso saa nipa no betime du hu adanse enso de omumienu papa anase bone ankoba ne saa ne nua be enam nsem o ka kire no nsem o ka kire no se omunya sei no na eye ni bre nanso we nkobi nka ye be kampo anka ne few so anane dawo so se unua ewo odoma wo bebre na anua wo akontuom a omumfie omu obi wa unua wo akontuom se wo be promise bebre se me kwaba ya se bosume ma say o me bambe se ma metoka ma de ejuma me se me bi ejuma ma na de nanso ni nyina no koduwa na adwen na yeden adwen no asesa nanso wempo de unua be nya adwen pa de aba ono wa hye ne sumasem ono wa ka ne plans se na me wo ma wo efie krampo no mu na me si ama mo because me si na me kwa mu na motifie ni mu nanso no obi nim adwen bone e woni patrim yesi etire nya bofre ne apema hye ni nua be isa na yo tan eni amane hu ayese me kasa doso ide yen kohwe video wi embra Just me this video wi aba beto so na me be ka wansam kakra
enipa ye wakwantuma ye do ye busua bebre ye do no ye kuma mu na nso na twempone e na mo dwen fa ye ho ema ko ni edi ye na me na me gina wa me to nwom na ma wo sister na odika na osisa na okura handkerchief no abra oya igbeni ofi suga kope also suga kope na last 2 years na oya say okohwe ne mamienu wo to okohwe no ena oni asori bompa ye ma no ye bibia na poa okoye okodui di 3 days of freye sorry so wadu nti yenga ye woni ye ne community creating de ye frɛ no sabra na hot sign o se ye adumo ho yo se ni sei eni akpele na medio eni twi na nya papa nti se no sifa ka twi no kwa o ka na wosere onya sere po se be ne mo kasa na mo se se bin kasa wa sorere amobiem ni se mi ne mo nyina wa ya aka sister yi koye na wotwe mienu ono kasa na chiriba o se ye free hand ne ye kwa aya wo ye woni pebi wo ye ho a obenye pa ebia uko bebi ane na ekọ ebia waba no obeda wo ne na ebeda o bia koto we bremi na odi wachi nkakra ono ankasa na chiriba ebibishafo ene no ono na no aduano e de ma no me maka me wontam sa me duga na me obi no aduane ma na me ma no mpene mo obi mfa aduane kra mmere me sister inua ko no aduane e bre no okwe no cheche ni bibia ni oba abeye o cheche no na sase ba bia wadu asida hedu no se ba bia madu dis kakra me de baaye no me pese e de toa so me de ba boso me nan ya na boso me nu ansa da mako because no kra kata sojo no ibi me de ba sa boso me nu na boso me en9 ansa na mako ne e de ye dan na bodan no so nyina ansa na ba ya mo be free ya no mo akokrom akwatena wadwe pa e wa bra tiri mu ni nua no kire ne se sika ni nie na me no ebia wona me di bibia si uso a wo ye bibia ma me wona wo hwe kire me mai wona wo hwe wo abusuafo obo modi no kire ni nua no se sika ni ono so no kure oko no ko ya obai no nko da enti no ono so adwuma no ye wa na e fine no da bere wa ho ena ne regular da otwa mu enti onye sika utum sa bere ko no kure sika papa enti bi papa man good idea bi say abra sika na wo de ko e doso e betimi ajabi na wo kwa na ba bia wadu no me papa so on ne sofo program sofo ba bia wo kwa betimi asend sika ne bi dia bro the sika na wo de ko no e doso o pastor me de be ko bi bia ni ho na poa sa wo kire ni nua ni cheche ni nua ni bibia no aduane a wo jama ni nua na nwumre na ti no de duro agumu amani nua no na video mo de bra ye no sister ni didi wie ya pa no bra mo o se ne yam o mo video bi biara de bra ye ni nua no video ni nua ma bi e won cry e ko video bi biara sister se ne na sister ne da woni aduani no wodi ye na wo fe ye di ni do hospital wo fe ani gina na sister tim abra igbe wu ya ne ma mienu a ohwo mo no ene sese nkola no na ni nua no hwo mo no ena ma no so sese nkola no so ya yalefo obi nim kwan ya ni nua no fa so ne ma na ya yalefo enti se wa ma asole ne ye be ko ye ya jidifo na se wa ma mpaibo ntimi wa ma mpaibo ntimi wa mame papa unam ho so tontruwa unam ho se bro tete ya de ye gugu so enti ye wa kwantu wa mo mi enso ye hu ye kakra bra yi die yi na me de ye de me ma me di sa video yi beto so ameka ho asam emu oje papa we do okono sister cause u free ha ona me no be di o shadam se na awra me no mienu nyina na ye wo sha me na me ye wo sha pani na wo ye wo sha ketana ba ne se na wo dimbedi hwe ayanti ni nka biem se se ye nimu bi ye pressure me so ye nim ye ho enso ye do ye ho ena mmom ne ametimi aka kire ho se ye no ye ho ye akoma mu enya nisuo enya ano ne de do ye ho enipa me ne omo pressure me so onipa me nim no face to face that him ena direct for ye ko shia o Germany na me hu sister no preko pe no
Any sister baako na ye me ensan organizers for ebusuafo meni wa hwe video yetie mu nsem yehu de course wo na nka ne papa mu a na nso nipa nipa ana nyame ye nyame nti no wewi ni nua ye fie okrati asefo asase so oku ni nua na mani bre ani otan nti no weyi ni nua e de firi ono mu nanso na nka ne papa mu ka me boa wo me nua ma mase me ba be se wa na se ma mase bia me twa wogya na me didi agyaw na mo ye nyina ye nsa da aduane mu ne ba ne sen ana wotimi eyi mi ema adofo onso wadwen kyerɛ efa video we hu eye den kyerɛ wadwen na brani abi nyina expose na wa subscribe na wa share na afei so ma adofo nso hu dia ekoso ewo man Ghana mu enti ye mabusuafo yakɔ se omo nhyedin emu nsem bebe bia no na ye bo a me de bebre mu aha enam dim besi bibie ni a asemi kyerɛ wadwen so a otimi fa contact no testi fa ye WhatsApp contact no ne enu be di nkomo bebre afei so na me ka mu se advert ye Xposed multimedia ye person nya advert a eno so na ye bo betimi advert dia ma afei so no ye manage YouTube so person ye manage YouTube man so a na ye bo a fa number no na no ye kasa ye betimi manage YouTube ama wo editing ana se bibie ni a fa to Xposed fa number no wase o na no ye enkasa ha na mdim besi makram